Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye Murenge Today TV aho muherereye mu bice bitandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi Nyagasani akomeje kubarinda no kubitaho aho muherereye mu bice bitandukanye ku migabane itandukanye. Bari mu gitondo ni mwaramutse, abari mu ijoro namwe reka tubifurize ibihe byiza, twizere yuko Kristo akomeje kubarinda no kubitaho. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, iminsi ni 11, ukwezi ni ukwa munani, umwaka ni w'ibihumbi 2026. Muri studio za Murenge Today TV ni Mwasha Rupia Fidel, nkaba mbahaye kaze muri aya makuru yo muri iki gitondo agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kwerekeza muri Grand Katanga aho General cyangwa se Lieutenant General John Ruboya ategerejwe muri Grand Katanga, akaba bivugwa ko agiye kuyobora iyi ntara cyangwa se akarere ka 22 ka gisirikare. Nanone kandi turaza kurebera hamwe ubutumwa bwo gushigikira cyangwa se bushigikira ville morte mu karere kagenzurwa na leta ya Kinshasa, ahani Beni ndetse na Butembo. Turaza kubabwira ido nido ibikubiye muri iyi nkuru. Muri Ituri, Guverineri Gabi Kasongo, guverineri militaire, yagiriye urugendo ahitwa Jugu hamaze igihe hicwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abahema. Tshisekedi muri gahunda yo kugira ngo arebe ko ibiganiro byazabera muri Congo Brazza, ku munsi w'ejo yagiriye uruzinduko muri Congo Brazza, akaba yaraganiriye na mugenzi we Denis Sassou Nguesso. Turaza kwerekeza no ku birongo y'urugamba tubabwire uko byifashe nuko bihagaze muri ibi bice. Munyemerere tudatinze, nimba udukurikiye utarakora subscribe, ibuka kuyikora kugira ngo uzubone amakuru bitakugoye kandi bitakubangamiye. Bamaze kuyikora, merci beaucoup, mukomeze mukore share, like, comment kugira ngo tuze tubana. Hanyuma munyemerere amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru twerekeza muri Grand Katanga. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko Lieutenant General John Ruboya Kashama wahoze ayobora Ituri comme gouverneur militaire akaza gukurwa muri kariya gace. Amakuru dufite nuko bivugwa ko ategerejwe mu ntara ya Grand Katanga nk'umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 22, mu gihe uwari usanzwe ayobora iyi ntara cyangwa se aka karere wari Commandant Region, uyu nguyu akaba ari General de Brigade Edi Kapende, ngo yaba yarazamuwe ku mwanya wo kuyobora ingabo zirwanira ku butaka. Aya makuru akaba avuga yuko uyu mugabo atekerejwe muri kariya karere. Ni mu gihe aka karere ka gisirikare cyangwa se hano muri Grand Katanga uyu mugabo wari usanzwe ahayobora atari mwene wabo na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ariko uyu nguyu bari bivugwa ko agiye kuja kuyoborayo ari mwene wabo n'umukasaye. Kubera rero umutekano muke, kubera ibivugwa muri kariya karere by'abakatakatanga bariya ba MDKC, bakaba babona yuko uyu nguyu ashobora guhinduka isaha ayo ari yose, cyangwa se ashobora kuba manipule agahinduka, kubera kuko Senkatange ariko uyu wundi we akaba ari Enkasaye. Baravuga bati rero reka twoherezeyo mwene wacu. Ni mu gihe Felix Antoine Tshisekedi n'ubundi yaraheruka gukorera uruzinduko muri kariya karere. Ubu rero akaba yaragiriwe inama yuko ati Edi Kapende ashobora kuguhinduka isaha n'isaha. Rero kugira ngo wizere ko ufite iriya ntara ya Grand Katanga cyangwa se iyi 22e Region militaire, oherezayo mwene wanyu, umuntu wizeye. Akaba ariyo mpamvu rero arimo gufata decision yo koherezayo John Ruboya Kashama, uyu akaba ari Lieutenant General. Ngayo nguko uko bimeze muri kariya karere, naho ntibyoroshe, umuriro urahari, abantu bahora bikanga, cyangwa se leta ya Tshisekedi irimo kwikanga umunsi ku wundi ko hashobora kubaho impinduka cyangwa se hashobora kubaho guhinduka, hanyuma bikaza kuba abana babi, dore ko iriya ntara ariyo pumo mu bijanye n'ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. Ni pumo, ni ibihaha cyangwa se ni umutima wa Kongo, kubera kuko once bayitakaje baba batakaje ikintu gikomeye. Munyemerere tugaruke hano mu burasirazuba bwacu bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tugaruke kuri ubu butumwa. Ubutumwa buragira buti ubutumwa bwo gushigikira umunsi wo kudakora cyangwa se icyo bita ville morte mu rurimi rw'igifaransa.
Amakuru akaba agira ati kuri uyu wa kabiri tariki muri Butembo ndetse na Beni, tubibutse ko ibi bice bikigenzurwa na leta ya Kinshasa. Iyi nkuru ikaba yatanzwe cyangwa se ubu butumwa bukaba bwatanzwe n'uwitwa Aristote Mate, ushinzwe ibikorwa bya Veranda cyangwa se ushinzwe ibikorwa muri Veranda Mutsanga. Tubibutse ku batazi Veranda Mutsanga ni ihuriro cyangwa se n'inkurubunga rw'abandande. Ubutumwa bukaba bugira buti baturage ba Butembo na Beni, baturage ba Butembo, Beni n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, uyu munsi kuwa kabiri turatangaza umunsi w'umujyi udakora cyangwa se entre parenthèses ville morte, kugira ngo dusabe ikintu kimwe gusa, ko Clovis Mutsuva ahita arekurwa. Twibutse ko uyu musore twamubabwiye mu minsi ishize tubabwira amakuru yiwe ko yafashwe arafungwa, ibi bikaba byarateje polemique cyangwa se impaka no kutumvikana hariya muri uriya mujyi, kandi uyu musore ngo akaba ari umwe mu bagize ishaka rya Moise Katumbi, akaba ari umumambure waryo. Uyu musore rero bafite ibyo bamushinja tutari buze kugarukaho kubera kuko batumvikana nawe, biba ngombwa ko bamugambanira baramufunga. Clovis ararwaye. Uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo iri tangazo ryanditswe. Uyu munsi yajanwe muri gereza nkuru ya Kabgayi, niko yitwa, ariko mutagira ngo ni Kabgayi y'u Rwanda, ikaba ari Kabgayi y'Ibeni. Ibi ntibyemewe, ni ibintu bitabaho kujana umuntu urwaye mukaja kumufunga, ni crime contre l'humanité, ni ukutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Yakomeje agira ati ninde uri inyuma y'ifatwa rye. Arakomeza agira ati muri iyi nkuru, nyuma y'iperereza ryacu turashinja mu buryo butaziguye ishaka rya politike ryitwa Bireke. Turashinja Kiyaya Clovis wo muri Bireke kuba yaratanze amafaranga kugira ngo Clovis Mutsuva afatwe kandi akatirwe. Umuyobozi w'ibiro bya guverineri akaba n'umwe mu bagize ishaka rya Bireke witwa Kamuha, ngo yaba yaratanze amafaranga arenga ibihumbi 3 by'amadolari ya Amerika ku biro by'ubushinjacyaha cyangwa se by'umushinjacyaha mukuru kugira ngo Clovis yimurwe ajanwe i Kabgayi muri iyi prison nkuru ya hano muri aka karere nk'uko twabivuze. Nanone barakomeza bagira bati bibaza ibibazo bitandukanye, ni gute umuntu urwaye yimurwa akajanwa muri gereza ya Kabgayi aho kugira ngo avurwe? Ibi ni ubugome, ibi ni ubunyamaswa. Niba Clovis atarekuwe nyuma y'umunsi cyangwa se nyuma y'iyi ville morte twateguye, cyangwa se nyuma y'umujyi udakora w'ejo, bo bari kubivuga ari ejo nibwo iri tangazo ryasohotse, tuzahita twegera ishaka rya politike rya Bireke riyobowe na Julien Paluku Kahongya. Yego, ishaka niwe mukuru waryo, niwe fondatere wa Bireke. Ntabwo twibagiwe bavuga ko ari Bireke iri inyuma y'ifungwa rya Fisto Isambiro, Tembose Yotama na Aristote Mate. Byose bigamije kwishyira imbere muri politike bitwaje abaturage. Bireke muvemo, oya kwifatwa ry'abaharanira uburenganzira bw'abaturage. Bireke iri kugenda ihinduka umwanzi w'amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe uyu mugabo Julien Paluku Kahongya wahoze ayoboye iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yari umuntu bakunda cyane. Basoza bagira bati baturage dukomeze gutegura no kwishyira hamwe ejo, murekure Clovis Mutsuva, ubuzima mbere ya gereza, ubutabera mbere ya politiki. Bikorewe
i Butembo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 uku kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Aristote Mate ushinzwe ibikorwa muri veranda Mutsanga muri kariya karere. Twibutsa abadukurikiye yuko ahangaha ari mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa, bakomeje gutaka abaturage bavuga ngo ibintu turi gukorerwa ntibibaho. Rero barakomeza batabaza, reka turebe ko bazabona ubatabara cyangwa se bazabona ubutabazi ku bibazo bitandukanye bakomeje guhura nabyo muri bino bice bigenzurwa na leta. Murumva ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubuza abaturage umutekano. Munyemere nanone dukomereze muri iyi ntara ya Ituri, aho guverineri militaire cyangwa se guverineri w'umusirikari uyobora iriya ntara witwa Gabi Kasongo yagiriye uruzinduko cyangwa se urugendo rw'akazi muri teritware ya Jugu. Iyi teritware ya Jugu niyo ya teritware ibamo bene wacu b'abahema bahora bicwa umunsi ku wundi, bafite ibibazo bimeze nk'iby'abanyamurenge. Uyu guverineri mushasha rero akaba yagiriyeyo uruzinduko rw'akazi. Inkuru iragira iti Jugu kuwa mbere ku itariki ya 10 uku kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi 2026, guverineri wa gisirikari w'intara ya Ituri General Major Gabi Kasongo Mulumba kuri uyu wa mbere yakoze urugendo rwa mbere rw'akazi muri teritware ya Jugu. Umuyobozi w'intara yerekeje cyane cyane mu duce twa Fataki na Bule agamije kwibonera no gusobanukirwa neza uko umutekano uhagaze muri ako gace k'intara cyangwa se muri iki gice cy'intara, kugira ngo amenye neza n'ibiki biri muri aka gace. Uru rugendo rubaye mu gihe uduce twinshi two muri teritware ya Jugu tugihanganye n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane iyo muzi nka Kodeko na CRP, mu gihe hakomeje kugaragara imirwano, kwimurwa kw'abaturage ndetse n'umutekano muke ukabije muri kariya karere. Guverineri rero akaba yahisemo kwigendera kugira ngo yirebere wenyine, amenye uko azaza kurikirana ibibazo. Kuba guverineri wa gisirikari yasuye Fataki n'uduce tuyikikije bifatwa nk'ikimenyetso gikomeye. Uru rugendo rushobora gufasha abayobozi gusuzuma uko ibintu bihagaze ku butaka, kuganira n'inzego z'umutekano n'iz'ingabo ndetse n'abaturage, no kumenya ingamba zihutirwa zigomba gufatwa kugira ngo umutekano wongerwe kandi ubutegetsi bwa leta busubizwe mu bice bikirangwamo imitwe yitwaje intwaro. Mu by'ukuri uyu guverineri yakoze ikintu cyiza, reka kandi twitege ko hazavamo umusaruro. Nyuma y'uru rugendo rwa mbere, abaturage ba Jugu ubu bategereje kwirebera cyangwa se kureba nimba uru rugendo ruzakurikirwa n'ibyemezo bifatika bishobora guhindura mu buryo bugaragara umutekano wabo cyangwa se umutekano w'aba baturage muri aka gace. Uwatanze iyi nkuru cyangwa se uwo dukesha iyi nkuru ni uwitwa Moise Bafwa, uharanira cyangwa se umunyapolitike, akaba n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri nk'uko nari mbivuze, guverineri yakoze igikorwa cyiza cyo gusura abaturage no kuja kwiankerire la situation actuelle muri aka karere kugira ngo amenye uko azoza akurikirana ibibazo nuko azoza akemura ibintu biri muri kariya karere, kuko kubwirwa n'abariyo barashobora kumubesha. Myemerere tuve hano iwacu dusimbukire gatoya muri Congo Brazza. Amakuru agera kuri Mulenge Today TV nuko Denis Sassou Nguesso, perezida w'igihugu cya Congo Brazza, yagiranye ibiganiro na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Brazzaville. Perezida wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso kuri uyu wa mbere tariki ya 10
ku kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi 2026 i Brazzaville ku murwa mukuru w'igihugu yagiranye ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muri ibyo biganiro aba baperezida bombi basuzumye ibibazo bitandukanye bihuriweho n'ibihugu byombi, birimo cyane cyane umubano wa Kongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bibazo birebana n'imikoranire mpuzamahanga. Ibi ngo nibyo baganiriye, nibyo batubwiye, nibyo bavuze, nibyo byagiye ahagaragara. Ariko mu by'ukuri mu bigaragara abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuva ku munsi w'ejo twagiye tubibabwira ko barimo kwikoma. Bavuze yuko bamaze kumenya ko Tshisekedi na Denis Sassou Nguesso barimo gutegura ko ibiganiro bitegerejwe cyangwa se bitaheje dialogue inclusive, ko biteganyijwe ko Tshisekedi ari gupanga ko bizabera muri Congo Brazza, ariko icyitwa MA64 cyangwa se Mouvement Article 64 yo ntibikozwe. Yavuze yuko ibi bintu bidashoboka, bitazanaba. Ati ntabwo twemera ko ibiganiro byabera muri Congo Brazza kubera kuko hari umutekano muke, turahazi cyane kurusha Tshisekedi. Ati kubw'iyo mpamvu rero ntabwo twakwemera ibiganiro bibera Congo Brazza. Ati twebwe ku bwacu turahitamo ibihugu birimo umutekano, swate ibiganiro bizabere Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se bizabere Kenya kwa William Samoei Ruto, niho twizeye umutekano ko buri wese azaza akarindirwa umutekano. Batanga ingero z'abantu bagiye bashimutwa mu biganiro byabereye Congo Brazza, aho bavuze uwitwa Pierre Mulele yarapfuye, niwe mujenesi wari waramaze abantu. Ati kubera izo mpamvu ntabwo tubyemera. Tshisekedi rero akaba yagiye kuganira na mugenzi we ko amakuru yandi avuga y'ubutasi ko barimo kwibaza nese aba batipe ko bari kubyanga tuba force tubikore gutya, nitubikore gutya ntibazaza kandi afere izabipfuye. Nguko uko bimeze, reka dukomeze tubihanga amaso. Myemerere dusimbukire gatoya tugarutse mu gihugu twerekeze ahitwa Mbujimayi. Indege yarigiye Kinshasa ivuye ahitwa Mbujimayi yagize ikibazo cya tekinike kuri uyu wa mbere tariki ya 10 ku kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Indege yari ivuye ahitwa Mbujimayi yerekeza i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cyacu yagize ikibazo cya tekinike cyatumye urugendo rutinda, habaho gukerererwa kubera iki kibazo cya tekinike. Nyuma y'uko abagenzi bose bari bamaze kwinjira mu ndege no kwicara mu myanya yabo, indege yananiwe gutangiza kuba demare cyangwa se moteri zayo igihe yari igiye guhaguruka cyangwa se kudekole biranga. Pilote aratsa biranga, dore ko indege za Kongo nazo arakasa mutwe n'abazigendamo ni ngaho nta kundi babigenza nko kwiyahura. Hanyuma kubera impamvu z'umutekano no kwirinda impanuka, abakozi b'indege basabye abagenzi gusohoka bose mu ndege mu gihe bari bategereje ko ikibazo cya tekinike gikemuka. Ibi byatumye urugendo rutinda ku buryo bukomeye, abagenzi batangira kwivovota, ariko nta kunda kugira ngo mupfe, mugomba gukerererwa kugira ngo murengere ubuzima bwanyu. Nanone iyo ndege yagize ikibazo cya tekinike, ikaba ari indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 ya sosiyete itwara abantu hano mu kirere muri Congo yitwa Air Congo cyangwa se Air Congo, ifite nimero ziranga z'indege 9S-AGA. Indege rero akaba ariyo yari igiye guhekura abantu, ariko Imana yakinze ukuboko. Mu yandi makuru munyemerere tugaruke hano mu burasirazuba bwa Congo, twerekeze mu mujyi wa Goma. Umunyamabanga mukuru wungirije wa AFCM 23 Delio Kimbulungu yagiriye umunsi w'ejo uruzinduko mu mashuri makuru ya Goma na za kaminuza. Umunyamabanga mukuru wungirije wa AFCM 23 Delio Kimbulungu kuri uyu wa mbere tariki ya 10
ku kwezi kwa munani uyu mwaka turimo yagiriye uruzinduko rw'akazi mu bigo bitandukanye by'amashuri makuru na za kaminuza byo mu mujyi wa Goma. Uru ruzinduko rwari rugamije kuyobora umuhango wo guhererekanya ububasha cyangwa se remise reprise hagati y'abayobozi b'ibigo basimburana, gushyiraho ku mugaragaro abayobozi basha b'amasomo ndetse no kureba niba ibikorwa by'inyigisho cyangwa se by'amashuri bikomeje neza muri ibi bigo. Nanone kandi aherekejwe na vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Shadrake, umunyamabanga mukuru wungirije yasuye umwe ku wundi, aho yasuye ibigo bitandukanye harimo ISTEM, ISTA, ISP ndetse na IS hariya mu mujyi cyangwa se hano mu mujyi wa Goma. Muri urwo ruzinduko abayobozi bashya b'ibyo bigo basabwe gushyira imbere uburezi bufite ireme, imiyoborere myiza ndetse no gusubukura neza amasomo, hubahirizwa byimazeyo gahunda y'umwaka w'amashuri. Rero urumva kuko AFC ikomeje gukora ibikorwa bitandukanye kandi ikomeje gukora ibikorwa by'iterambere hano mu bice igenzura mu burasirazuba bw'iki gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma tugenda dusatira umusozo, reka tugaruke ku makuru yo ku mirongo y'urugamba uko byifashe. Duhereye hano muri Plaine de la Ruzizi, mu by'ukuri amakuru ibintu biracyatuje, biracyatekanye, nta kibazo kugeza ubu ngubu turakira wenda ko hari imirwano yabaye. Icyakora imyiteguro irakomeje nk'uko twabibabwiye, ingabo zikomeje kwiyongera, twarabibabwiye mu minsi ishize. Nanone kandi no mu bindi bice ingabo zindi zirimo kuza, twarabibabwiye ko ejo i Kalemi hamaze kugera ingabo zose zivuye mu mafunzo, haba muri Egiputa cyangwa se muri Misiri n'izivuye ahandi, zose zikusaniye cyangwa se ziri hano za Kalemi, zitegerejwe ko zizerekeza i Buvira, izindi zikerekeza za Baraka kugira ngo baje kuramforsa. Ni mu gihe ingabo zose zari zimaze iminsi ziri hano za Baraka, inyinshi zerekeje imirimba ku makuru dufite, zishaka kuza kwimira ingabo zatwirwaneho muri biriya bice kugira ngo batazabagabaho ibitero cyangwa se bitange ingabo za AFC muri kariya karere. Hanyuma rero izi ngabo zose nuko niko bimeze, zirashaka kuza kwitanga amadubu n'intare ngo badakomeza, kandi bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane. Abarundi bo baracyari hariya za Baraka mu bigo bitandukanye, za Mushimbaki mu bigo hahoze Monisco hafi n'ikibuga cy'indege, niho hari ibigo bikomeye byabo, kandi bakaba ariko kandi baragiye bahisha intwaro zabo ahantu hatandukanye, kuko twabibabwiye ubushize, aho societe civile irimo kwiramanta cyangwa se irimo kwitotomba ivuga iti mwatwatse amabiro yacu muyashira nk'abasirikare banyu n'ibikoresho byanyu. Ibi ngibi ati ntabwo twabyishimiye, ntabwo ari byiza. Hanyuma rero muri kariya karere ka Kabanju amapozisiyo twagiye tubabwira bayashize murahibuka, ariko kandi twirwaneho nayo ntabwo isinziriye, iri maso, yiteguye isaha ku yindi gukubita umwanzi no kumwimira. Za Rurambo, za Gitoga, amakuru dukomeje kwakira nuko Gitoga, Murambi ndetse na Rubuga ubu ngubu bigenzurwa n'ingabo za twirwaneho. Hanyuma imyiteguro irakomeje, isaha iyo ari yose izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zirashobora kugaba ibitero ku ngabo za twirwaneho. Aya ni amakuru twari twabateguriye, ariko kandi tubabwira ko mu Minembwe ari amahoro, ibintu bikomeje kuba byiza, abaturage bakomeje gushimira ingabo za twirwaneho, ingabo za M23 ku bikorwa zikomeje kubakorera. Munyemerere mbashimire mwebwe twabanye muri aya makuru yo muri iki gitondo, mbabwira ngo nimba mudukurikiye mutarakora subscribe mwibuke kuyikora kugira ngo muze mubona amakuru bitabagoye. Kubamaze kubikora muri abantu beza cyane, dukomeze kubaramutsa no kubifuriza icyumweru cyiza no guhaha mu Karonga. Njyewe mwari kumwe muri studio za Mulenge Today TV, ni Mwasha Rupia Fidel. Mugire ibihe byiza n'amahoro Nyagasani, twongere mu yandi masaha ari imbere. Minembwe leo ni salama,
watoto wanalala bila tatizo, wakulima wanaenda shambani, mioyo yetu imetulia. Bei zimeshuka vizuri, siku imejaa furaha. Tunainua sauti zetu, tunasema asante. Haleluya, asifiwe Baba Mungu, umetupa pumzi ya amani. Haleluya, asifiwe Baba Mungu, umerudisha mwanga nyumbani. Amani itawale, amani itawale. Yo, 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 yo. Amani idumu, amani itawale Kongo mzima, tujenge pamoja, tukatae ubaguzi. Amani idumu. Wahusika wote tunawashukuru, tunawaheshimu sana. Ubarikiwe na mukae milele, mikono yenu imeokoa. May the peace be in Minembwe, stability guide our nation. Leo tunaimba kwa nguvu, salama na huru. Haleluya, asifiwe Baba Mungu, umetupa pumzi ya amani. Haleluya, asifiwe Baba Mungu, umerudisha mwanga nyumbani. Amani itawale, amani itawale. Yo, 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 yo. Amani idumu, amani itawale Kongo mzima, tujenge pamoja, tukatae ubaguzi. Amani idumu leo na mchana, amani iwe ngao usiku na mchana, amani songe mbele. Haleluya, haleluya, tunaishukuru neema. Haleluya, haleluya, amani kwa kila mmoja.
amadubi hamwe n'intare, tunaomba musituache, tunataka kubaki na Nili milele, Libela na Libela. Mukitwasha tutaumia, Mukinda tutakufa, Mukinda tutasikia vibaya, hii mumeleta amani. Usalama, maendeleo, wakaji wanafurahi, kwa hiyo tubaki na Winnie, Libela na Libela. Nanuni nanini jameni, kwela pairagini ya ukongo, amahoro aganze hose hose, amen amen, haleluya. Amani Libela na Libela, na Libela na Libela, amani Libela na Libela, wetu amahoro aganze hose, amani ayo ya amani ayo ya, amen. Twari twaragowe, twari twararushe, nali twaboniye agakiza, ubu dufite amaroro umutekano.